Ndabaramukije nshuti bavandimwe aho muherere hose nge ubaramutsa ni DAMOUR Elimanas kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka tubabwire yuko inkuru yamaze kuba kimomo aho byamaze kwemezwa yuko umujyi wa Goma M23 yamaze kuba iwushyira mu biganza byawo. Ubwo aho bamaze kugenda bafata ari nako bagenda babwira bati bakongomani bene data ni muhumure tuje kubarindira umutekano no kubaha ubuzima buzira umuze. Ndetse bakomeza kugenda babwira ingabo z'abarundi zaje kwifatanya na FARDC yuko zigomba gufata imodokari zigasubira iwabo kuko naho barazikeneye, hanyuma n'abagande nabo bagasubira iwabo, n'abanyarwanda bari mu mutwe w'inyeshyamba zitwa FDLR zikoze genocide mu gihugu, hanyuma nazo ngo zigafata imodokari zigataha mu gihugu iwabo aho bavuka, hanyuma FARDC ndetse na wazalendo abakongomani ndetse n'abakongomani kazi bo bakarambika intwaro hasi, hanyuma bakajya muri sitade ya Goma, hanyuma bakigishwa ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ari izi ngabo za M23 nyine zibisaba zityo. Inyeshyamba ze mu 23 zatangaje ko zamaze gufata umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bakaba bamaze no gufata radio na televiziyo by'igihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine ishami rya Goma. Ibingibi bikaba byamaje kugenda bitiza umurindi intambara yazo, ariko noneho izi ngabo zikaba zihanganye cyane noneho by'umwihariko n'ingabo za FDLR kuko zo zabuze ayo zicira nayo zimira, ziragira ziti ese mu by'ukuri nimba Goma ifashwe twebwe turaba abahehe. Uruhande rwa leta kugeza ku cyumweru nijoro rwari rugisaba igisirikari kurwana kuri uyu mujyi ngo ntufatwe, ntacyo ruratangaza kubivugwa na M23. Abatuye uyu mujyi bagiye batangaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga zabo berekana abarwanyi bayi mu 23 bagenzura imihanda y'ingenzi mu mujyi muri uyu mujyi nyine wa Goma nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru muri uyu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ntibirasobanuka neza niba M23 igenzura umujyi, byari bitarasobanuka neza, ariko ubu ngubu byamaze gusobanuka kuko n'akanama kabaye k'igitaraganya ka UN cyangwa se Organisation des Nations Unies, Organisation des Nations Unies ikaba yamaze guteranya inama, aho rero u Rwanda rwo rwakomeje kugenda rwisobanura ku bijyanye n'ibyo Kongo igenda irurega ndetse n'ibyo amahanga agenda avuga bitewe n'ibyo Kongo igenda ivuga, hanyuma u Rwanda rukisobanura, ariko Kongo yo igakomeza isa naho ikomeza kugenda itanga ibirego. Mu by'ukuri rero byamaze gusobanuka neza, ndetse ibinyamakuru muri demokarasi ya Kongo biravuga ko abategetsi ba gisirikari ba Kivu ya ruguru n'abandi bategetsi b'uyu mujyi benshi bahungiye Bukavu mu ijoro ryo ku cyumweru baciye mu nzira y'ikiyaga cya Kivu. BBC dukesha izi nkuru iracyagenzura mu buryo bwigenga niba M23 igenzura ikibuga cy'indege cya Goma, ariko ubu ngubu bikaba byamaze kwemezwa yuko M23 ariyo iri kugenzura ikibuga ndetse n'ikirere, radio na televiziyo by'iki gihugu cya Kongo. Ndetse mu buryo butangaje abanyamakuru bacu twari twohereje kuri tele bakaba bakomeje kugenda batubwira yuko imirwano mu by'ukuri iri kugenda ikaza umurego, aho ibintu biri kugenda ngo biba bibi cyane, abaturage mu by'ukuri ari benshi cyane mu mihanda bari kwirukankana n'udufurumba, abana b'impinja, abagabo, abagore, amatungo n'ibindi bikoresho byose mu by'ukuri bari guhungira i Rubavu, abenshi bari guhungira mu mujyi wa Rubavu. Ikigo cya Kitondo na Mogoma hafi yacyo hamwe, BBC mu by'ukuri ikomeje nyine kugenzura yuko mu by'ukuri nyine M23 ari kugenzura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'iki kigo cya Kitondo cyangwa se inkambi ya Kitondo ya Katindo na Mogoma, umusozi wa Goma hafi yacyo hamwe n'umupaka w'ubutaka uhuza uyu mujyi n'uwa Gisenyi mu Rwanda.
nk'ibice by'ingenzi by'umujyi wa Goma nyine turi gukomeza mu by'ukuri kubakorera itohoza, ariko nyine ibyo tugomba kwemeza byamaze no kwemezwa nuko uyu mujyi wamaze gufatwa, ari no ufatwa nk'ikicaro gikuru cyangwa se nka capital ya Kivu y'Amajyaruguru. BBC mu by'ukuri yamaze kwanzura ndetse yamaze no gutangaza andi mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Abayatangaje bavuga ko ari ayo kuri uyu wa mbere arerekana abasirikare ba FARDC na wazarendo bari hamwe ari benshi hafi y'ikibuga cy'indege basaba n'abahagaritse imirwano. BBC yari ikigenzura umwimerere w'aya mashusho, ariko nyine mu by'ukuri bikaba byamaze kugaragazwa yuko ari abasirikari ba wazarendo ndetse na FARDC bakomeje kugenda batakamba basaba imbabazi bavuga bati nimutwihere ubuhungiro, nimutwihere ubuhungiro, abarwana bafite ibyo barwanira, twebwe nimutwihere ubuhungiro. Garikani Muheto, umuturage ukora ubucuruzi hafi ya Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, yabwiye BBC ko abarwanyi bayi mu 23 aribo bagenzura agace atuyemo. Mu butumwa bwanditse ati ubu haragahenge kuva mu ijoro ryakeye nubwo tucyumva amasasu hato na hato, ariko nibura haragahenge kubera yuko aho M23 igeze mahoro arahinda, ibintu bigasubira mu buryo. Ingabo za Rugwayi ziri mu butumwa bwa MONUSCO, za Irigwe ziri mu butumwa bwa MONUSCO nyine bw'amahoro, zatangaje amashusho zivuga ko ari abarwanyi ba FARDC barimo gushyira intwaro hasi ku kigo cy'izi ngabo cya Rusayo mu nkengero za Goma. Uyu mujyi utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni umaze iminsi 3 udafite amashanyarazi nk'ingaruka z'imirwano mu nkengero zawo. Abawutuye benshi ubu ntibarimo kuva mu nzu zabo nk'uko Robert Kito Muheshera yabwiye ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo BBC, Al Jazeera ndetse n'ibitangazamakuru by'abanyamakuru twohereje kuri tele. Mu butumwa yatwoherereje rero mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere yagize ati turi mu nzu kuva uyu munsi mu gitondo, n'ubu nta gupfa gusohoka kuko amasasu aracyavuga arimo n'imbunda ziremereye cyane za rutura. Mu gushyira intwaro hasi rero, ingabo za Irigwe ziri muri MONUSCO zatangaje ko nyuma y'imirwano yabaye nimugoroba ku cyumweru hagati yabateye na FARDC, bamwe mu basirikare ba Kongo bashyize intwaro hasi barenga 100. FARDC yaje gushaka ubuhungiro ku kigo cy'izi ngabo cya Rusayo. Izi ngabo zerekanye amashusho yabo basirikare barimo kwandikwa no gushyira intwaro hasi, mu by'ukuri bavuga bati mutwihera ubuhungiro, ibi by'imirwano twebwe tubivuyemo. Mu itangazo rivuga ko bafashe Goma, umuvugizi wa M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo Nili Lawrence Kanyuka yavuze ko abasirikari ba FARDC bari muri uyu mujyi basabwe gushyikiriza intwaro zabo MONUSCO zikabikwa. Iri tangazo rivuga ko ibikorwa byose byo ku kiyaga cya Kivu bihagaritswe kandi rihamagarira abaturage ituze. Abantu barenga ibihumbi 400 bavuye mu byabo kuva uyu mwaka watangira bitewe n'iyi mirwano y'aba bagabo babiri harimo FARDC ndetse na M23. Mu ijoro ryakeye Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yakoranyije inama idasanzwe y'umutekano yigaga ku buryo ibintu byifashe muri Goma. Ibi kandi byakurikiye inama y'akanama k'umutekano ku isi ka Organisation des Nations Unies yateranye ejo New York muri Amerika, aho abayigize ahanini bamaganye ko u Rwanda rwohereje ingabo muri DRC Kongo gufasha umutwe wa M23. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko
Kinshasa ifasha umutwe wa FDLR urwanya Kigali. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba nawo watangaje ko perezida w'u Rwanda n'uwa DRC Congo, uwo ngo ni perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na perezida Etienne Felix Tshisekedi Chilombo wa Congo bazahurira mu nama yihutirwa kuri aya makimbirane iteganyijwe kuwa kabiri. Guterres yasabye M23 kurekura aho yafashe. Mu itangazo yacishije ku muvugizi we, umunyamabanga mukuru wa Organisation des Nations Unies Antonio Guterres yaraye asabye u Rwanda kureka gufasha M23 no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo, ndetse M23 ayisaba guhagarika imirwano no kuva mu bice yafashe. Ibyo yabikoze nyuma yuko abasirikari ba MONUSCO bagera kuri 13 biciwe mu mirwano bafasha ingabo za leta ya Kongo kurwana ku mujyi wa Goma ngo udafatwa. Mu nama y'umutekano ya Organisation des Nations Unies ONU yateranye ku cyumweru, ibihugu nka Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byasabye u Rwanda kureka gufasha M23 no kuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Ernest Rwamucyo waruhagarariye u Rwanda muri iyo nama yavuze ko umuryango mpuzamahanga uhitamo kwamagana M23 ukirengagiza ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zica amasezerano y'agahenge. Rwamucyo yavuze ko kandi ko amahanga yirengagiza umuzi w'ikibazo urimo inyeshyamba za FDLR. U Rwanda ruvuga ko zirimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Kigali hamwe na UN bavuga ko FDLR ifashwa na leta ya Kinshasa. Amashusho atandukanye yagaragaje abakozi b'imiryango mpuzamahanga n'aba UN bahunga umujyi wa Goma binjira mu Rwanda bakoresheje umupaka uhuza Goma na Gisenyi. Abaturage barenga ibihumbi 400 bavuye mu byabo kubera imirwano iri muri uyu mwaka gusa. Ubu ni muri kuno kwezi kwa mbere gusa. Aba ni abaturage benshi bavuye mu byabo bitewe n'iyi mirwano. Benshi rero bahunze berekeza Goma no hafi yayo kuko ishami rya ONU rishinzwe impunzi ribivuga. Ibi rero ndetse n'andi makuru yose ari kugenda akwirakwira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandika mu by'ukuri byandikira ku mbuga nkoranyambaga hanga kuri murandasi, ndetse n'amaradiyo mpuzamahanga ndetse n'amateleviziyo mpuzamahanga, harimo BBC, greatregs.com, harimo za Al Jazeera, harimo za France 24, harimo za VOA. Ayo makuru yose ari kugenda caracara ku bitangazamakuru, turagenda tuyabatangariza ndetse tunayabatohoreza kugira ngo haboneke umucyo mu by'ukuri. Ese Goma igiye kuba icyambu aba M23 bagiye kwambukiramo bakajya gufata Kinshasa, cyangwa se bakaba bagiye kwemerera Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa Organisation des Nations Unies, aho yabasabye kuba barekura intwaro ndetse no kurekura ibice bafashe kugira ngo hakomeze kuboneka agahenge muri aka karere k'ibiyaga binini. Ndetse aya makuru turakomeza kugenda tuyabaramburira no mu bice byacu by'amakuru araza kugenda akurikira kuri DAMOUR TV Show. Turabakunda cyane inshuti bavandimwe, reba nimba warakoze subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ukurikirana amakuru yacu umunsi ku wundi, ndetse n'ibiganiro byacu byaba ibijyanye na Kongo ndetse n'ibijyanye n'ibindi biganiro tugenda tubahereza, byaba ibijyanye n'iyobokamana, ubukungu, ubuzima ndetse na politike, imyidagaduro ndetse n'ubuzima rusange bw'abatuye isi. We love you so much, ladies and gentlemen, everywhere worldwide. I am your boy, DAMOUR, great on the mic. I love you more so. Bye bye. We love you.